Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhir tu silin sang puya tukina COVID-19 din hunre thar berami za somret pakhatin hrian kai ti mu chu ani Forest Minister Puti Jalun tlonga chuan sarkar lai pu Environment Forest and Climate Change ho tu te Mizoram carbon trading green credit chungchang le Forest Department ka hnoi thil poi mo te asoi pui voin chommadar so matangin India Vice President Khanani ton Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan kum riat kal da chungin railway a mi noi thum le singa chuang thok turalak an ni thu soi tukin COVID-19 din hun thre thar bera mi za somret pakhatin hrian kai ti mu chuani a red test atanga mu chu an ni sample test zong za zaruk som ko pani zinga za som ni por point pakhat parukan positive a tundin huna shikai to zong hi noi ni sing thum sang thum zakwa som thum pahnin ni a noi ni sing thum sang kha zakwa som thum pariat en kol dam an ni to a en kol lai mek sang kha zani somre pathum amin mi za seri som khatin thi pui to ani mihring sang kha zela positive mu chu to za hi zani som pathum ani a mi noi kha zela COVID-19 no wanga na chan to za hi samruk pali anga chut ani Higher and Technical Education Minister Dr. Alal Thanglin chuan kong pui kam Aizawl West College chu Luangmola Commerce and Industries muna son chuak turin engkim pefel de vek to ani ati Nimena Aizawl Vanapa Hola Fresher Social Huna Man Puina Het Hui Soin Government Aizawl West College Thoktu Ten Zulaite Ma Khongaya Anin Delona Pushutura Zirtir Turoi Belna Atana Tholo Man Thokom Chin chu Enton Tlakati Thu Soya College Omna Mun Dorpui Veng Thar Kong Pui Kama Mi chu Akmuna Che Baka Zirna Borok Thazok Om Thei Be Sein Son Chua Thuai Tumani Ati A NAAC Assessment Tumlina Anma Chuntura Dusang Sang Berhlanin Chataka inbo sei turin acha a grade A mungai turin acha ani Minister chuan zirtir te chu Mizoram chung khole veng sang sang atanga zela kalkhom en kol tu ani awangin zik chhona in anglo tak tak ani le zual dona zulat en kol konga po ngai to na se na sat atul don ba ka inbo sei uluk angai thin le don ani ati a zulai te po zik chhona engpo ni se insit pha nan le endin to na nei pha nan manglova taimale tumru tan khoya po Lotlin na omaniti shereng turina cha ani tundin huna government Aizawl West College a hian department pariata omeka Mizoram College zinga history department postgraduate course zirtir chun ani bok kumina henzir lai sang khat somnga an oma principal le zirtir tu somli an omeka kumina zirlai lu thar zali somko pariat an nei ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jalun tlonga chuan sarkar lai pu Environment, Forest and Climate Change how to te mu in Mizoram carbon trading green credit chungchang le Forest Department ka inoi thil poi mote asoi pui Puti Jalun tlonga chuan sarkar lai pui Forest Department ho tu lian te hna hian carbon trading green credit chungchang omzanei le mumal taka kalpui dan tur le tribal state of malang dan tur te asoi puya hemi chungchang a hian central lampoin in kai shona mumal tak an nei lo wangin India rampum huwa pa in ron khom na zaw jok ni atul thuan soi hawani Puti Jalun tlonga chuan National Park le Wildlife Sanctuary Ramzau Zong Angzela chutin India Rampuma za panga point pathum ani line Mizoram chuan za pakwa point pali pariatani ati a za zela chutin India Rampum chorol ai poa akover area azawo wangin Mizoram chu abi ka du sakna peturin angen bok ani Puti Jalun tlonga chuan Mizoram Nature Learning Center ana neilo thu shilin India Rama Forest cover zawzong za zela chuta nei sang ani awangin anma mona po asang ti soin NLC din tura dilna le kha an thailu chu pompuya sangson peturin angen bokani Central Forest Department ho tu lian te chuam Forest Minister ngen te hi lo enjoy the top chuam ma anulak pui tur thu an shil ani India zelena kumsom sri panganalom nakal mek Azadi Kamrit Mahotsav pola Intech headquarters New Delhi bot sai Sirlai Titan Freedom Fighters painting competition a regional lomandong tu Zirmoi pui government Mizo High School le Lalpek Louis Sinot High School te hna Intech Mizoram chapter convener Pupi Rohing thanga chuan lomana hlana Zulai te fuina thu soin ramtana the top chu zel turin acha ani Champhai Grape Grower Society le Nalan Grape Grower and Processing Cooperative Society Limited chuan an winery sor turin grape ra min tha an khom zela nimin thleng khan Champhai le Nalana hian grape leikhol quintal sang ni don om to ani Nalana grape ching tu te thar chua quintal sang kha zeli somthum pakwa point pali pakwa chu leikhol to ni in Nalan Grape Grower and Processing Cooperative Society Limited chuan
grape ra an la khom te hi an sor sun zom hal zel thu an soya kum kalta an sor sa liter sing thum zet ral chwal an kol mek boka na lan khuwa hian grape thar tam zual te chu pusil rampara quintals za som ko poko point pathum panga pusi vanal hriata quintal za poriat point pani le quintal za poruk point poko poruk thar tu pu vila thamona te ania an lak chun zom zelani Champhai Grape Growers Society point kartin ni lai nia piangin grape ra hian lei khol thina tundin huna tumli lei khol to in quintal zali samuk pasari point pali pakon lei khol to a heng te hi winery khola sor sun zom ngal zelani a ka le ni lai ni hian grape ra hi an lei sun zom le don ani Kolasi pa income tax goods and services tax le tax poimo dang chungchang a hriat tur poimo inzirtina hun nimin khan bot chaini a DC Pujon LT sang chuan training honna hi manpuin Kolasi district chung office shanga drawing and dispersing officer tenen hunan mang ani Pujon LT sang chuan ramchang ka nga pianga ram leilung fa ten chia pek an ngai poimo thin thu soin ram hasona turte an ral mona turle dan ne ko na ko nga changka taka manani thin thu soya chia pek chu nei tu ni na thinlung min putir tu ani thu le chia pek ngai poimo chungchanga chanla ka hun thu soin chia pek te chu mani thana turatan boka man thin ani thu soi training a hian tax deducted at source tax collected at source chungchanga shetur poimo sang le drawing dispersing officer mo pune tarlan ani a online ti dan entina hun nei ni in zone le chana hun ani bok Mizoram le Assam ram le boy chungchanga state pani ayo te chu ka le tholani hian in bedona hein beng na hian Mizoram Home Minister Pulal Cham le Assam Border Protection and Development Minister Atul Bora le mi poimo dangte antel don ani Mizoram lama hian Home Minister Pulal Cham le baka ain PR Minister Pulal Rot Kimale sarkar mi poimo tentel dona Assam lama hian Border Protection and Development Minister Atul Bora baka Minister Asok Singh le sarkar mi poimo pathum antel don ani state pani te hi kale tholenia aizok la pani bedona chonudar nia inbian nei tur ni in hemizo hian state pani ayo te hem press conference an nei zui don ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kun sumsari pangana lomna kalpui mek kwalin quiz competition August sang hi som hi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathian ni zan chanchin thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar ngai tu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga pun ani voin chawmadar soma tringin India Vice President thanani dona tlaidar nga thleng vote thakani ang pon to angin tuntum Vice President in thantura hian sarkar lai NDA chuan candidate tan pu Jagdeep Dhankar an da a hetilai opposition tangrol te chuan P Margaret Alva chu candidate tan an ta thungani Vice President hi Parliament in hiam member 10 an thlang dona tundin huna vote thak thei hi members of Sri Somret Peretan Oma anjinga hian zanga somli pathum chu Lok Sabha member ni in zani somthum pathum chu Rajya Sabha member an ni a Rajya Sabha thanelo member ruat som pani antel bok ani in thanzo hian vote share ngal ani ang tuna Vice President nilai puan venkai na du hun hi tun thani som hian a top don ani Union Railway Minister Astroni Vice no chuan kumriat kala chungin railway a mi nuai thum le singa chuang thok turalak ani thu soi nimina Rajya Sabha zo bela changin pu Vice no chuan a ministry chuan na thar nuai khade sing ni chuang siam turin mala me ka ti a na thari mi son mota lak tur ni in Prime Minister Narendra Modi an naruak nuai som no kha tura arwa manti hlotlena turani ati hetilai hian nimin parliament in hiroral in khom chu sarkar in central agency te athun ena manga opposition roi tu te chunga diglo taka mang nia puim epturam ten nungolona thuan aupuya rural he thelovin voi tam tak ti top ani chanchin thar serti top na na tlang pui
tukina COVID-19 din mun thar bera mi za somret pakhatin rian kai ti mu chu ani Forest Department Minister Puti Jalon tlung chuan Sarkar lai puya Environment Forest and Climate Change ho tu te Mizorama Carbon Trading Green Credit chungchang le Forest Department kan hme thil poi mo te soipui voin chawmadar somatangin India Vice President Thanani Don Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan kumriat kala chungin railway a mi nuai thum le singa chuang thok turalak an ni thuwa soi chuti zong chu chanchin thar kan pon